Ikaze kuri Samugeshi Bayingana Dossier Anarctique ni platform ikugezaho byinshi bitandukanye ku bibera hirya no hino mu isi. Wadukurikira kandi ku mbuga zose nkoranyambaga dukoresha Instagram, TikTok, X yahoze ari Twitter ndetse na Facebook. Reka duhere kuri amashusho yashyizwe hanze na Presidence Leta Zunze Ubumwe za Amerika. President Donald J. Trump yahagurutse Washington aho yerekeje Beijing mu Bushinwa. Yaherukaga mu Bushinwa mu myaka isaga 9 itambutse, cyane ko mu gihe cya manda ya mbere ubwo yaratorewe kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. President Trump yahise agenderera Ubushinwa. Ariko andi makuru akurikira iby'uru rugendo rwe twamaze kumenya nuko ashobora guhagarara muri Pakistan akabanza kuganira n'umuhuza, cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kwisonga muri ibi biganiro. Amakuru yashyizwe hanze n'urukuta Rio Western bemeje ko mu rugendo rwe agana mu Bushinwa bishoboka cyane ko ashobora gufata amasaha 2 agaca muri Pakistan akaganira na Ministre w'Intebe Sharif ndetse na Admiral cyangwa se na Admiral ni Field Marshal Munir uyoboye igisirikare cya Pakistan, cyane ko aba bategetsi bombi mu bya gisirikare ndetse na politiki bakomeje kugira uruhare rugaragara mu guhuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Iran udashyize Israel. Impamvu tudakunze kwikomozo cyane mu biganiro nuko Israel iyo isa nk'iyikuyemo kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibikurikirane, hanyuma kandi Israel ikabikomeje kwifuza gukemura iki kibazo bya gisirikare. Turaza kandi gukomoza ku makuru yemeza ko igihugu cya Pakistan kiri kungukira akavagari k'amafaranga mu kugura no gucuruza ibikomoka kuri petrol bari kugura mu Burusiya ndetse no muri Iran. Nkuko amakuru akomeje kubishyira hanze, igihugu cy'Uburusiya gikomeje gucuruza ibikomoka kuri petrol byabo ku ngano nini kandi ku giciro gito muri Pakistan, cyane ko ibikomoka kuri petrol by'Abarusiya bisanzwe biri mu bihano, cyangwa se bisanzwe petrol y'Abarusiya rafata ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. The same case kuri petrol ya Iran. Ibihugu byombi rero bitamo gucuruza Pakistan ku kiguzi gito, nayo igahindukira rero igacuruza bihugu, cyane ko Pakistan nyine nk'umuhuza kandi nk'igihugu kidasanzwe kiri mu bihano ibyo aribyo byose cyo kiri kungukira cyane muri ubu bucuruzi. Hanyuma duhindukire gato tuze kuri global surveillance, ariko mbere gato yuko maza nongere nshimangira ubutumwa bwa Iran. Iki gihugu gishobora kuba igihugu cya 10 mu byemewe n'amategeko cyangwa se mu bizwi byagerageje intwaro kirimbuzi. Bikubiye mu butumwa n'ubundi Iran yashyize hanze aya makuru twari twayakomoje ku munsi w'ejo mu kiganiro twakoze mu masaha y'igicamunsi, tuvuga ko Iran niyongera kugabwaho ibitero nakabuza izahita itunganya uranium bakayigeza ku rugero rwa 90%. Aha rero rwose wavuga ko n'ubundi iba yamaze kubyara cyangwa se iba yamaze uranium itunganyijwe kugeza aha, rwose iba yamaze kubyara ingufu za kirimbuzi. Gusa ibiri gutekerezwa cyangwa se ibiri kugenda bivugwaho n'ubundi iki gihugu cya Iran bishoboke ko cyaba gifite intwaro kirimbuza, ahubwo kikaba gitegereje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibagabaho ibitero ubundi bakahita bamurika za kabutindi babitse cyangwa se izi ntwaro bamaze gucura, kuko n'ubundi scientifically ukurikije ibyo abahanga batandukanye bakomozaho, ukurikije igihe Iran byavuzwe ko ifite uranium itunganyije ku rugero rwa 60%, nakabuza ngo bakwiye kuba baramaze kwitunganya kurenga kuri urugero. Nubwo bagiye bavuga ko amategeko ya fatwa ndetse na sharia ari amategeko yagiye bazitira cyane, ariko ibi rwose abahanga n'abakurikina hafi ibya geopolitique muri kara gace ndetse na politike nyirizina bakemeza ko ibyo ari ukuri kandi kudashidikanywaho. Ni mu gihe Qatar yasabye Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kudakoresha umuhora wa Hormuz nk'intwaro barimo barakubitisha cyangwa se nk'inyundo bari gukubitisha ibihugu byo mu kigobe cy'aba Perse. Ni ibihugu ariko kandi bikomeje gusogongera ku cyanga cyo kwihuza na Amerika na Israel mu bitero bagabye kuri Iran. Mu kanya gato ndabagaragariza amakuru cyangwa se ndabereka zimwe mu ngingo zigaragaza ko ibihugu buriya birimo Emirates z'Abarabu ndetse na Arabia Saudite ni ibihugu byagiye bigaba ibitero byitwikira ibitero bya Israel ndetse na Amerika. Nangaha n'ubundi Arabia Saudite byavuzwe ko mu kwezi kwa gatatu yagabye ibitero karundura imbere muri Iran,
ariko bitwikira muri biriya bitero bya Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni nako biri kuri Emira z'Abarabu, nazo bivugwa ko zagabye ibitero bikomeye cyane imbere muri Iran, ariko bakitwikira cyangwa se bakagenda mu murongo wo kwita ko ari operation Epic Fury. Iriya operation yatangijwe nyine iri kugaba biriya bitero bye. Ni byinshi cyangwa se ni bike mu byabashije gushyirwa hanze. Iran ivuga ko ifitiye surprise ibi bihugu byifatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma twikomereje n'amakuru yacu, ahangaha igihugu cya Kuwait cyavuze ko hari ishami cyangwa se hari umutwe w'igisirikare kirinda ubutegetsi bwa Islam muri Iran cyagerageje, cyangwa se uyu mutwe wabo wagerageje kwinjira muri Kuwait uciye mu nyanja. Bikavugwa ko iri shami rya IRGC ryagerageje kwinjira muri Kuwait riciye mu kirwa cyitwa Bubiyan, aho bivugwa ko Amerika yarasiraga misile zayo zinjira muri Iran. Bikavugwa ko iyi operation IRGC yari ishaka gukora ariyo kujya kwangiza ibi bikoresho, cyangwa se aha Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihagurukiriza cyangwa se zahagurukirizaga misile zarasaga imbere mu gihugu cya Iran. Ni mu gihe rero ubuhuza bwa Israel ndetse n'ibihugu by'Abarabu ntabura gukomozaho cyane, nk'ubwo hano hatangajwe impamvu Israel yohereje za Iron Dome cyangwa se bwa bwirinzi bwabo kabuhariwe bwo mu kirere babushyira Emira z'Abarabu, nuko nazo zitwikiraga ibitero bya Israel na Amerika zikagaba ibitero, kandi ukurikije ubukana bw'ibitero mu by'ukuri bagabye muri Iran biranagoye kwemeza ko cyaba ari igihugu kimwe. Ibi rwose nibyo abatari bake cyangwa se abahanga mu bikomeza cyangwa se mu bikomeje kugenda bivugwa baheraho ko bemeza ko ubushobozi ahubwo bw'igisirikare cya Iran ari ubushobozi nagereranywa ukurikije ubukana cyangwa se imbaraga z'abagiye bagerageza kugaba ibitero ku gihugu cya Iran. Hanyuma rero reka twisubirire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi rwose byari bicika iyi nkuru munyemerere tuyiceho twihuta. Ndashaka ko tuza kwivugaho byimbitse mu kiganiro turi buze kubagezaho mu masaha y'igicamunsi. Reka ariko tuyivugeho gato. Senateri muri Kongere ya Amerika ati wasobanura ute ukuntu Abanyamerika n'ishoramari ryihuse kandi n'amafaranga menshi dushora mu gisirikare, hafi miliyari 800 z'amadolari buri mwaka, ni gute Irani yabashije kutugabaho ibitero kandi ikaba igifite ubushobozi bwo guhagarika ibikorwa byacu mu burasirazuba bwo hagati? Hanyuma uyu mugaba mukuru w'ingabo za Amerika niko tumwita, ariko akuriye ihuriro ry'abagaba bakuru b'ingabo, ubwo unarebye mu by'ukuri nawe mugaba mukuru w'ingabo ubwo ni Senateri Durbin wabimubazaga. Hanyuma General Dan Kane, reka ndebe ko baza kumushyira hano, ati ni situation complexe, ati ni ikibazo gikomeye cyane. Nguyu rwose General John D. Kane ati ni ikibazo gikomeye cyane. Senateri Durbin ati ni gute Iran ifite bijono ya gisirikare itari no kuri 1% cyayo dushoramo, isa nkaho yadufungiye mu muhoro wa Hormuz. Dan Kane ati rwose ni situation complexe, ati nanjye biri kubera hariya biragoye ko nabisobanura. Hanyuma munyemerere iyi nkuru turaza kuba tuyivugaho rwose, mwihangane tuyiceho twihuta, turi buze kuba tuyivugaho tuvuge byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma rero hano umutwe wa IRGC watangiye imyitozo batangiye igamije guhanura za helicopter ndetse nk'uko mubibona hano no guhangana n'amadrone ashobora kubinjirira. N'igisirikare cya IRGC mu by'ukuri kiri kwitoza bishoboka byose, kuko barabizi ko bashobora kwinjira muri faze y'intambara idashobora kuborohera. Hanyuma ni bwa butumwa bwa Ebrahim Rezai wavuze ko niba bagabe igitero Iran izahita yipozisiyona nk'igihugu cya 10 gitunze intwaro kirimbuzi. Hari amakuru menshi ubundi yo kuza kuvugaho byimbitse nk'iyi nkuru ubundi kwayo nabyo ibikwiye kuba inkuru. Uburusiya bwagerageje misile Sarmat 28 ifite ubushobozi bwo kugenda kilometero
ibihumbi 35. ni ukuvuga ngo ukurikije izindi zikorwa mu isi, nibura iri hafi, yegera hafi, nishobora nibura kugenda ibirometero nk'ibihumbi 8, niyo iri hafi. rero bikavuga ko ikubye inshuro enye isanzwe ihari, bizwi ko ishobora kugenda intera ndende. ni Uburusiya bukomeje kwadvansa cyangwa se gutera imbere mu bijyanye no gukora izi ntwaro cyangwa se izi misile, ndetse Perezida Vladimir Putin buriya ari mu babyigambye avuga ati rwose ubu dufite ubushobozi bwo kuzenguruka isi. nk'ubwo kugira ngo byumve, distance iri kuva i Moscow ujya Washington ni kilometero 7,800 uturutse mu murwa mukuru w'Uburusiya ugana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. bikavugwa ko aha hantu hasanzwe harimo urugendo rutari rurerure cyane, kuko flight cyangwa se abafashe indege iri kugenda bisanzwe ushobora gukoresha amasaha hagati y'9 na 11. urumva ko si hafi ariko sinakure cyane. hanyuma rero bivuze ko iyi misile iba ifite n'umuvuduko wo ku rwego rwo hejuru, yazenguruka, ni ukuvuga ngo yava Moscow ikagera muri Amerika ikagaruka igasubirayo inshuro 5 ahubwo, igenda igaruka. ubwo bushobozi bwa misile Abarusiya bubatse, ndetse binagaragara ko Perezida Vladimir Putin ari mu bishimiye ikorwa ry'iyi misile. reka nze ndebe ko nza kubona ubutumwa bwe hano, nze kubona ko mbona ubutumwa bwe hano rwose. nguyu Perezida Vladimir Putin ati ahangaha ati rwose turi kubaka ubushobozi bwacu bwa gisirikare ku rwego rutigeze rubaho. ati ubu Sarmat cyangwa se misile yacu imwe ifite ubushobozi bwo gutwara imitwe ya kirimbuzi irenga 15. ati ni intambwe dukomeje gutera bishobora kugora Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwigezaho cyangwa se kuba batera ngo bagane cyangwa se begeraho tugeze twubaka ubushobozi bwacu bwa nuclear. ni Uburusiya bukomeje kugaragaza ko buri gutera intambwe yo ku rwego rwo hejuru nyine mu bijyanye n'ikorwa ry'izi misile. hanyuma rero dukomeje n'andi makuru, hari indi nkuru hano nashakaga ko tuza kuganiraho, ariko ni inkuru yego ya Peter Hegseth nk'uko mubibona ku rukuta rwa Fox News. umwe mu banyamerika ariko umunya-Iran ufite ubwenegihugu bwa Amerika. ahangaha Peter Hegseth cyane cyane bano bayobozi muri Minisiteri y'Ingabo ndetse n'abagaba bakuru b'ingabo bari guhamagazwa kenshi, bari gutanga ubusobanuro bwinshi imbere y'ibitangazamakuru, bari kwisobanura bitandukanye. aha rero n'ubundi bari mu kiganiro n'itangazamakuru. hanyuma uyu munya-Iran ariko ufite ubwenegihugu bwa Amerika yumvikanye yita Hegseth cyangwa se abwira Hegseth ko intambara bari gushoza kuri Iran ari intambara itemewe n'amategeko. ni umunya-Iran of course, ariko umunyamerika bigaragara ko mu by'ukuri atishimiye ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gukorera igihugu cye cy'amavuko, kandi n'igikorwa yakoze buri wese w'umutima ashobora gukora. hanyuma hari ingingo 5 nazo ngira ngo tuvugeho nazo turi busoreshe kino kiganiro. ni ingingo 5 umuyobozi w'ikirenga muri Iran ni Ayatollah Mojtaba Khamenei yemeje ko zigomba kubahirizwa kugira ngo Iran itere intambwe igana mu biganiro. ni ingingo 5 rero ngizi ku rukuta rwa Global Surveillance. reka tuzirebere hamwe tunarebe feasibility cyangwa se ubushoboke bw'izi ngingo ubundi byakunda. ingingo ya mbere ni uguhagarika intambara ku mpande zombi cyangwa se impande zose, harimo muri Liban ndetse no muri Gaza. aha mpamya ko bidashoboka kubera ko Israel ntabwo yakihanganira kubona Hamas muri Gaza yidegemya ndetse na Hezbollah muri Liban yidegembya. hanyuma hari ukwishyura ibyangijwe muri iyi ntambara, ngira ngo ni ingingo mvuze ya 4. hari ukwishyura ibyangijwe muri iyi ntambara. ingingo ya 2 ni ugukuraho ibihano byose Iran yafatiwe. hanyuma ingingo ya 3 ni bijyanye
no kurekura imitungo abanyayirani yafatiriwe bisa nkaho bijyana. Hanyuma ikindi harimo kwishyura ibyangijwe muri ibi bitero Amerika na Israel bagabye ku gihugu cya Iran. Ingingo nayo kugeza ubu Trump yavuze ko bizasaba gutekerezaho neza ngo arebe ubushoboke bw'iyi ngingo, narebe niba byakunda koko ko aka kavagari ka miliyari nyinshi z'amadolari mu byangijwe gashobora kwemezwa. Umuyobozi w'ikirenga muri Iran akemeza ko ibi byose bishyizwe mu ngiro nakabuza rwose ngo igihugu cye cyiteguye kwita kinjira kikaganira, ariko mu gihe izi condition zose zashyizwe mu bikorwa. Nibagiwe condition y'ingenzi ni nayo nagomba gusorezaho, nyine birumvikana kwemera ubusugire bw'igihugu cya Iran ku byerekeye amazi y'umuhora wa Hormuz. Ibi byo ni ingingo nayo nakuka kuri bano baperesi. Dukurikira umunsi ku munsi, kurikira ibiganiro nk'ibi hano kuri iyi dosiye Anarctique. Mwifurije amahoro n'umugisha, umunsi ukomeze ukubere mwiza.